Poštovani prijatelji narodne medicine, dobroveče i dobrodošli u još jednu emisiju Narodna medicina, travar i šaman, Drempetić doktor Marijan. Ja sam Drempetić doktor Marijan, a sa mnom je i moj, da kažem, medicinski brat i više od toga, dugogodišnji prijatelj Javorina. Vi vrlo dobro znate da ja lečim narod, da kažem, onako, narodnim medicinama koje su zaista uvrežene u nas, da kažem, u našem narodu. Pritom koristim knjigicu, jedan jedini primjerak iz 17. veka, Sava Putnik je napisala Narodni travar i šaman, gdje je opisano, ovo je moj primjerak, lično potpisan meni iz 17. vijeka, gdje je tačno napisano kako se koja bolest, da kažem, klasifikuje i kako se rešava. Sa nama je i naš bolesnik, pacijent, da kažem, Zlatko. Zlatko, dobroveče. Mater te je poslala, njega je mater poslala. Kaže, stalno ima šarlah. Ne zna žena više je šerbeta. Pa šta radiš ti, sine, s tim šarlahom? Kako stalno tako šarlah? Ajde da vidimo šta kaže knjiga starosavna, da kažemo, o šarlahu i njegovom načinu lečenja. Lek je u lukago. Šta? U lukago. U lukago. Ja sam alergičan, da. Šut. Dakle, u luku. Šutke doktor govori. I zaista vam kažem. Da li postoji neko od vas ko do sada nije čuo za učinkovitost luka u ubijanju bakterije? Ko nije čuo kako luk može da jednim, da i kažem, potezom razbije bakterije? Jer moja mater, ona je bila šaman, izuzetan šaman u našem Srezu i ona je sama znala i koristila luk u ogromnim količinama. To je jedan od razloga zašto sam i ja otišao od kuće ranije, ali ona je bakteriju mogla, da kažem, da ih uništi jednim potezom. Jer kod nas su u selu dolazile noćne utvare, one bakterije koje su uzmale... Bele, obličija čoveka uzme, žene, jedne... Jel djeta, djevojčice... Iz bunara ona izlazi. Kosa joj je napred prebačena. Daj Bože da te ona se prijavi. Ne, daj Bože, nikad ne ponovilo se, ne povratilo. I mater moja noć kad ona podrigne. Bakterija, kao morska pjena. Ja sve razumijem, samo sam alergiju. Govori doktor, ljekar. Imam alergiju. Dobro. Zatim ćemo preći na sam čin izlečenja. Dakle, potreba nam je luk. Doktore, ja sam moram da kažem da ja alergiju... Šut, molim te, Zlato. Pa, evo ga. Dakle, nemojte, molim vas da se... Svi znamo kako izgleda, da ne kažem, lučna glavica. I sad treba pacijenta da kaže, jer naš je čovjek otišao u drugu krajnost. Pogotovo mlad čovjek. On se kaže gnuša luka. Kaže, guši ga, smrdi mu iz usta. Kaže oni meni, pa ne mogu ja, doktore Drempetiću, izlaziti u diskoteku ludilo da ja poslije da koristim luk i onda mu se nositi iz usta. A ja kažem, ali sine, hajde da učinimo da ta njegova negativnost bude u neku ruku, da kažem, medicinska pozitivnost i prednost. Zbog toga sam ja, Zlatko, pripremio recept koji će šarlah odnijeti kao običnom rukom da je odnešena jedna morska pjena. Samo nešto. Stavite, molim vas, ja ne smijem se. Alergičan sam, ljudi. Ako neće. Jel tako, Marijan? Dobar je, Javorina. Ako neće. Ajde. Alergičan sam, ljudi. Ne mogu da to... Ja ću držati, ja ću ovaj držati da izvlačim. Ajde. Evo, vidite kako izlazi. Skloni ruku! Ne smijem, ljudi! Pička ti materina, ona bez Kaže da ne smije. Pa možda... Pa hoćeš drugačije malo, jel? Hoćeš analno? Ima i drugi način. Hoćeš analno da uđem s lukom? Moja mater je zala i rekla da to nikako ne koristimo. Rekla mater izričito da ne koristi. Alergija! Imam ja injekciju! Inače mi proizvodimo injekcije, to je zaista čista esencija luka, da kažem. Od toga bi umru, doktore, odmah. Nemojte. Ajde, nos. Ajde. Vidiš šta šarlak radi kod čovjeka. Gledaj ti to. Gledajte vi kako on drma meni. Začepiš mu nosić i da on pljava izlazi. Jel ga hvataš? Evo. Vidiš kako se umirio. Nema, izašao šarlah iz čovjeka ko da ga nije ni bilo. Hoću ja sad odmah počevapit da odem. Brankica Somu namočila, rekao, sušit će se. Stani. Za kraj emisije vidjeli ste kako je uspješno rešen šarlah. Sad ću vam pokazati i još jedan, da kažem, ekonomski propagandni. Imamo sekunde na televiziji, pa... Zapravljanje pomade od luka. Dakle, ovim se razbije i nanosi na bradavicu. Vidimo se sljedeće nedelje kada ću vam pokazati kako ljuskom oraha lečimo šulj. Sad